الحمد لله القائم على النفوس بآجالها العالم بتقلبها وأحوالها أحمده سبحانه وأشكره وهو المتفضل بجسيل آلائه المنان بسوابق نعمائه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga luksami, mga pagaryami, guskanwa mga bubayami na aya sampurna yan na skanwa mga aryami mga kalumbayan. So kinisampay na mirkano ko salam makapmaamana sa kalilintad aguda akarayo-rayo aginawa nagyot to ni mabubaloy pada ada tamirkano. Sa iman tuwa masa na ayat kebending amirkano na diyang kai peteruna kapag ikhlas. Diyang kaya kapag ikhlas na katawan tano. Gusto lang-ulangwan na kaya padalman sa ilmu o kaya pakapapangkatayan ay nigpamagay wallah subhanahu wa ta'ala ada katuon ka ataw katarutupian ang kaya peteruna kapag ikhlas. Makaliw-liw ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kakagiyas kanian ibiyaluir katanu wallah subhanahu wa ta'ala uswatun hasana perawatan tanu ala diwa na mapia na kapakay aterun tanu tarutok suwaya maanan yan nakapakapag-ikhlasian minsan pen mauto na swallah subhanahu wa ta'ala titu penggrider katanu mbagay ra katanu sa ayamaanan yan na mapia agreed upamaniyang ko kapag eskwela sa ikwaya maanatan niyan na ditano di kang galabuka ko mga galabuk tanu sa iko kapanunumpang yan ko kapag ikhlasi tanurun sa ikwallah subhanahu wa ta'ala kagyaswallah na katawan ulang-ulang wana pamana mga ulama aditarimaan wallah subhanahu wa ta'ala so mga amal sa taman sa ayamaanan yan na di kapag ikhlasan. Ikadwa ay terima ko amal na makaiyon ko pinggulawla o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagyan ni sabab agyang kai kapag ikhlas na amay kapagalwin tanong na susak nun na ayamala pag-usyatan na kan nagirig na kaya ginawa ko na orian yan na sa mga pamilya mga bawata anak so mga pamilya ko, so mga tunganayakan na gusto ka din o mga Muslim, baka nagsang kaya katiruakan. Da apapantoong kwataw, apatiruon akan, apakailatan akan sang kaya katiruakan, o ba akan babalwi apakailat. Sabab sa, da apaka perfect ka, tigo ba sa English sang kaya kapag ikhlas. Tangka din tanong ko mga ginawa tanong. Diyan kaya kapag ikhlas na paliugat. So kapag iklase ko mga galabok. Kagiyain na mini talingumay ni subuan na gundauan o mga nabiya gusto mga rasul alayhimus salatu wassalam ayamaan na niyan naming gulalan sa initurong kiran wallah subhanahu wa ta'ala sa ikukitabian amapuro. At sa Quran, ini palagpaliugat yan kung nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gusumiyaw una ang mga nabi. Sa manuto, na may po sa din sukyater o wallah subhanahu wa ta'ala. Sa Peter yan, afaman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusrik bi'ibadati rabbih ahada. Sa din sa tao akabaya yan. Amimbarat mo yan sukad na niyan na pagamal sa amalat salih ayam anan yan na pagikhlas sa ikwallah subhanahu wa ta'ala
naguuban niyan panakutun. So Allah, so kadna niyan say sabu asay aayama na niyan na padkumangaynad niyan. Siyanan matatago sa kapusan o suratul Kahf. So nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pitirwian na innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hidratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hidratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatasawwajuha fahijratuhu ila ma hajira ilayhi. Diyan kay pamana hadis ay inalwi nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay amana niyan na Pitero o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aming gulalan ko Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ayabu ang balasan ulang-ulangwan at amal na sumiyap ni atom. Nagyutubo imbalasan nun wallah subhanahu wa ta'ala sa din sa mapipikir kaon amiyap ni at ka sang kutagalabok nagyuto imbalasan wallah subhanahu wa ta'ala sa din sa tao aayay ni tugalin yan puun sa Makan na sumiyon sa Madina o kinisubuon ko katugalin na sabab bu sa masuatian swalla nagumasuatian sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayamin itugalin yan na sabab sa ikwayama na niyan na Allah subhanahu wa ta'ala agususibu yan na sa dumpaman sa tao ay nitugalin yan na para buko dunia aan yan makuha so parahiyasan sa ikudunia. O di, na para buko mata idabubay, aan yan mapangaruma, na ayamang buwa minitugalin yan, na sa din sa ayamaan na yan, na miyapani at yan, o di na mapipikir yan na initugalin yan. Nagyuto, iimbalasun wallah subhanahu wa ta'ala. Yan kaya hadith, amya alwi tanong, na Pitero o Imam Shafi'i rahimahullah, هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. Diyan kaya hadis na amay kapmataanan na ikatlo bagi ko katao na miya kasulod po ng kaya hadis ko 70 apento apad ko sabut sa ikwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Pendapat ini man akapakalay ikipantagang kaya hadis na ayat na may tuturo ang kaya hadis na sulangulang wa nagalabag tanu na aya mabubaloy aw na yan apumbalasanun wallah subhanahu wa ta'ala na sa din sa mapanini aton sa din sa mapipikir ng kutuwa pa man na ginawa tanu at panamartanu na amay ka mapukasun susuat wallah subhanahu wa ta'ala nagusto ka pagunuti tanong ko nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapamakasilain tanwang ko tagalabog tanong sa dimapya na sabin sa benar datari mo Allah subhanahu wa ta'ala kakagiyang ko to pamanaping galabog tanong na kanaba ikhlas sa kanya na Allah subhanahu wa ta'ala. Sa manuto mga urip no Allah na ilayan man Pitero no Allah ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Sadin sa tawat tigwallah subhanahu wa ta'ala aayap kabubayaan yan na sukukawiyag-wiyag sa dunia. Ayan yan kabubayaan sukawiyag-wiyag sa dunia. Ayam ana na dabubaya yan ko simbak wallah subhanahu wa ta'ala. Nagusto ka pa parati at wallah. Nagusto ka pagunuti ko mga subuyan na ayam mala na sunabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayabu panap kabubayaan yan na suparahisan ko dunia.
na imbagay mirdon din at tigwallah subhanahu wa ta'ala ang kuta mapanini atiyan nagugyang kuta kabayan ugaid na daama pambagian yan si isa alungan na mauri arwar sa ikuwapoy kunara ka jahannam na gumilang sulang-ulang wa nagalabukyan baganun sa balas at may pantag sa anyan may surga anyan may sulod sa ikusurga sa miya binasa sulang-ulang wa na piyagamalian kagigiyo to so tawa man na niya na ibabaling yang ko dunia ipkawiyag yang ko dunia nasubuso kawiyag ko dunia naguso para hiyasan ko dunia na niyan makwa nagdaon din so para teya sa ikwallah subhanahu wa ta'ala nagudaon din dadun ko kusuyan so kapagunutin yan kung nabitan mo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mauto naisadnaw pa manakapya ugalabaka sa kapanini at tatanurun sa ayam ananian na matarima wallah subhanahu wa ta'ala nagyang kaiya kabapagan sa tanong sa iko galibugtan sa iko mga pepia galibugtan mga simbatan ayam ananian na lagi do kasid ka na pagmaan tanong nagpag nasintan kanabada magugudo mga ulama tanong so okay kapag kapayag ako kasid ka na ugay na ed na mapianagyang kutwa kapag matanuron ayam ananian na di tanu ipanakabor di tanu ipangangarig di tanu ipanunong kako di tanu ang kutwa ayam ananian na mini pangalimu tanuron gubyang kutwa mini pangaling gagaw tanu si ikwayam ananian na mga tao anda ba ni niya patut so kipangaling gagawang tanuron aya pa na rin so mga luks tanong na gusto mga pagalitan so mga tunganay tanong sa manuto na Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatus sirri tutfi ghadab ar-rabb tabaraka wa ta'ala wasilatur rahimi tasidu fil umr wa fi'lul khairat yaqi masari as-su' Pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asukasid ka apagnas na kapadengyan surarangit o kadnan lebih mapuro agu lebih suti so kasid ka apiagnas ka na kapadengyan surarangit o kadnan lebih mapuro agu lebih suti naguso katatapang ka ko koneksyon niyo agusto mga dides gatunganay ka kadaanon sumbala aloks ka nagusto karumang ka nagusto mga mata ka gusto mga tunganay ka nagyang kutwa katatapang kakiran uding kakiran di kipa king ginawain nagkumanan yan sa umur ka kumanan yan sa edad ka nagusto kang galabag sa mga pipya at tigura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaalangan yan so kapakataling umarkaw mga rarata. So kang galabag sa mga pipia ay kasuswat wallah. Kana bagiyong kuta mapia sa kabu ikat pipia nun. Aguso sa lakaur ka na ugaid na kana ba kasusuatan wallah subhanahu wa ta'ala. Yenan ang kanana hadith na pianutul ibay haki nagu inimpidan o malaasay kasi al-Albani. Sa manuto na mga uripin wallah subhanahu wa ta'ala na giyang kaiyaw pa man na miya banding tano ami pantag sa iko kapag ikhlas na panaman na maran tano is kay tano na ayama na miyan na subang galibag tano na palapalayan makaayon sa iko kabaya wallah subhanahu wa ta'ala nagu sa iko wilok kay tano nabitano Muhammad sallallahu alaihi wasallam sokman sukatawan tano amia subuk tanu niya riba tatanurun na ayaman na niyan na pumangnin tanwarila sa ikwallah subhanahu wa ta'ala sa yuto'y sabab ayaman na niyan na di tanu di tingga kang galabak ako mga simbatan wala lagi duka sambayang na gusto ka pa mangni sa daa kada ataw ayaman na niyan na ba niyan katarutong palaya abadidin karibat na badidin kalipat na anda ba ini pumangnin tanuto arila sa ikwallah subhanahu wa ta'ala mga uripin wallah pagnintanok wallah
mambagian tanu so bala sa mapia sa iko mga galubog tanu sa makapag-ikhlas tanu na rakis at tarimaan wallah subhanahu wa ta'ala sa mga galubog tanu. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.